Lairam Media Group Zarkhat Chung Thong Pangthar Arel Tu Suimen Thong Pangthar Tlampi National Blood Donors Day Man Ase Pangrang Timi Chau Pu Vizir Sangi MLA DC Ni Atlang Than Lairam Media Group Zunga Lai Cha Chonder To Ase Thian Him Nak Zar On Ase CBC USA Vui Zo Pei Baptist Church Indianapolis Umding Konga Reverend Dr. Dukam Ni Cha Atha Thong Pangthar Fiang Fai Doin Thian Him Nak Zar On Ase India Zalon Nak Thai Par Chwatar Tu Pu Mahatma Gandhi Chwa Cham October Ni Dia Khan Thian Him Nak Zar Chu Longtai District Deputy Commissioner Pu Zemin Than Moi Ni Longtai Bazar Ariau Puki Muna Aon Hi Chan Hi Jing Le Sumilam Pasaria Thok Asi Longtai District Additional Deputy Commissioner Ni Ashwai Chun SSA Pai Ben Paul Ni Donga In Until Thiam An Lang Tarpina Chauza Mi Le San Ha Le Siang Nak Chia Pon Ha Le Akal Khom Min Ha Ni Lak Phakti Din Tri Nak An Ngai Phone Hi Chanong Tu Pu Zemin Than Moi Ni Chun Thiang Him Nak Hi Za Kai Nak Asi Mikip Ni Thiang Him Te I Chung Le Le Leng Le A Kan Hum Chu Kan Mo Phur Nak Asi Chun Kan Chauza Zung Le Siang In Na Mi Bum Pa Kin Le Ram Le Khotlang Thiang Him Te Nak Zong Kan Di Lak Te Mo Phur Nak Asi Ti A Chim Phone Akal Khom Min Ha Ni Hi Chan Hi On Asi Chang Ka In Zalam Shrongi Nom Aum Min Ha An Then Chol Hi Thiang Him Nak Zar Pe Kai Hin Yang Lai Association Brand Skip Na Ni Ma Sang Chung Chiao Le In Pong Na An In Pong Na Attending In Mi Pi Nol Lak Tlang Au In An Than Na National Blood Donors Day Man Asi Chon In Hi October Ni Khata Khan Longtai District MJA Press Club Longtai Association for Voluntary Blood Donation Longtai District Tim To In National Blood Donors Day Man Asi Hi Chan Hi AVBD President Pu Elvis Thangzwal Ni Ashwai Dr. Baby Lal Mangai Blood Bank Official Ni Bichim Nak Chan Ngai Chun Hi Chan Hi Chief Guest Asimi Central Yang Lai Association President Pu LZ Tuang Ni Bia Chim Naka Minung Nun Nak Hi Kan Thisen Aun Chu Cha Chun Midang Sini Thisen Kan Roda Hin Kan Nun Na Kan Pek Tia Hal Usilo Krifa Na Cha Le Banga Chun Kan To Ok Shim Shim Asi Krifa Minau Na Ni Hin Thisen Pek Hi Warpem Kau Na Usi Chun Thisen Hi Aman Le Hin Ta Ok Asilo Hi Ape Kau Tu Dir Huni Kan Dir Liawa Hin Pek Kau Ma Kau Na Usi Tia Chim Association for Voluntary Blood Donation Longtai District Ahin President Elvis Lal Thangzwal Vice President HC Vangal Rotpui Secretary F Lal Sankim Assistant Secretary Roming Lian Zathang Finance Secretary Gospel Le Treasurer Lal Remrot Punte Te Na Anum Liao Chun Hi AVBD Ni Hin Tukum Valentine's Day Akhan Longtai Future Group Hechang Tri In JH Loren Hall Longtai Bazara Blood Donation Camp Ating To I Minung Somriat Pasarini Antisen Anrak Pek Chang Tia Hi Chani Bichim Tu Pakhat Ni Achim Pangrang Timi Chau Pu Vizir Sangi MLA DC Ni Atlang Than October Ni Khat Chon Ni Zan Lai Sumilam Pakhata Khan Salai Arlan Him Chal Mi Chau Pangrang Chu Adung Mi Pau Rel Kho Oka Pu Vizir Sang Executive Member In Charge Middle School Ni Ama Azung Chambara Atlang Than Hi Chau Tlang Tham Nak Chan Man Na Ki Bia Achim Naka Puzir Ni Chun Kan Ram Ni Kan Thabe Se Chung Mi Achan Chan Te Longi Aum Ve Mi Te Man Thuk Nak Ni Akeu Ter Mi Chau Tlang Than Kho Aum Si Ka Long Tak Tak Chathiam Chang Thar Tam Pi Nung Thina Zuam Nak Tun Tu Le Pangrang Chau Chung Bia Ni Film Nak Achim Mi Ni Akan Film Ter Nak Lai Hi Chau Hi Katlang Than Te Achim Hi Chan Hi Puar Sang Kam Advisor Association for Lai Language Ni Ashwai Hi Reverend Si Rang Zwal Ni Chan Ser Amang Chun Reverend Isla Salian Ni Pangrang Chau Nek Sak Nak Angai Hi Chau Chel Tu Pu Salai Arlan Him Ni Lung Lam Bia Chim Nak Chan Amang Phone Pangrang Chau Hi Club Zani Le Nga Asi Article Phun Le La Le Drama Nak Chau Asi Aman Hi Ukhata Tangka Zakhat Le Pul Asi LADBSC Textbook Subcommittee Meeting Chut Asi October Ni Thum Chon Ni Lia Khan Lai Autonomous District Board of School Textbook Subcommittee Meeting Chu LADBSC President Puti Sang Big Zunga Chut Asi Hi Chutrina Hi LADBSC Vice President Reverend EF Sang Chem Ni Ashwai Thacham Nak Angai Nuwa LADBSC Zung Boy
pu f chung mang ni meeting nge nak sul lang achim hi meeting ni hin ni kum thokin lai cha chon ok chau to ser mi tang khat chong leo mi azau that member pol ni an zau that na ka achim chimlang asi bantukin rem that nak nge tik cha chin chia si selo a soft copy zonga I rem tha se te chim tri asi chun lai cha tang hi in tang re tiang zong hi zau that viar si selo ma in le chia wa rak chong si se te dikhian na an tua chun lai cha teacher training pe a her kong kaw zong a chimlang asi lai cha academic proceeding to ading he how to leni boy le sina chimro na se te bia kya asifon Baptist Church of Mizoram Longtai South Pastor Bial Chi Vui nge asi hi chi vui ahoi kuli thum nak chu Longtai Chan Maribia kina nge asi speaker Reverend C Van Lom Bial to pastor chu man asi beche tu dal ru chang le li chungbia kaima ni ka thla lo mai ti mi man asi chi vui chunga hin hi bia mang hin phung chim nge peng asi hi thong thar tim to lewa hin chi vui azo tu na chu mam pi local church in kul thum Gilgal local church in hekhat college sang local church in member pani anumi andi lagin chi vui lam kal hi member som thum le pasari ansi simal siro chi vui zo tu hi anthun chapeng lai tia na be se asi hi chi vui hi zarpini zan October ni rupa achiak lai Baptist Church of Mizoram Longtlai South Pastor Biala hin Krifa bu pa somga le pasari Rongbol tu somsari le pani local church pasari chungkha rumza zarup le pasha member vial de thong thum le pakhat ti pil la in chang mi thong hi le panga anung hi now pek chanthar somruk le paruk anung phone chun Krifa budangin minung somni le pariat anu tia biangal tu ni chun achin Lairam Media Group zunga lai cha chon ter ton asi Lairam Media Group Longtai zungon asi nu saw lotea Longtai quality chunga hak chale adumi cha a Lairam Media Group ni lai cha chon na katwa October ni nga zartini chun zunga khan bazar veng hak chia zai muza mani lai cha hi an chong hini a hin PKR chingpui Lairam Media Group chairperson ni a chon ter na a chong mi na hi atlang pi hak chia no te ansi chimchang ban tuk khan adumi po cha zertini chun po wa lai cha hi chong kho ase Lairam Media Group hi ni kum September ni ruka khan dir ase adir naksul lam pakhat chu India ram lai mi le Lairam chungi ummi na ni lai hol hi ngal na se lo hol khong na se ti ase chu cha chun thong pang thar khwan long silawin hol chon ter nak zong hi kalpi ase Lai Autonomous District Council Zoom Boche Khatna Chut Munju Chelkam Ter Anse Lai Autonomous District Council Executive Secretary Pusi Zauram Thangni Naite Icha Achwaninga Zoom Boche Khatna Chu Anchut Mun Hitihin Chelmer Ter Anse Pu Ace Zalhir Revenue Officer Bol PNZ Chu LADBSC Secretary Pu F Chungmang LADBSC Secretary Chu Revenue Officer Bol PNZ PF Frank Thanmo Social Welfare Officer chu District Council Adult Education Officer Pu V Byakung Revenue Officer Headquarter chu Information and Public Relation Officer Pu T Vanlan Sang Rural Development Officer chu Social Welfare Officer Middle School chu Vanlan Sang Rural Development Officer chu Social Welfare Officer Pu is a Tuang District Program Coordinator SSA chu Rural Development Officer Pu B Vanlan Head Assistant Education Officer Middle School chu Assistant Art and Culture Officer PLL Mingrupui Thang En chu Sargal Education Officer Changin Assistant Education Officer Middle School chun P Van Boy Chachin Sung Information and Public Relation Officer chu Personal Secretary chu Chief Executive Member newly recruitment na chu Zirlian Luang Pu LS Lam Dinglian Pila Domding le Pula Nuzom Pui chu Sargal Education Officer Chiaviar Ansi Chun Pu Lom Sang Zwala Chinza Personal Secretary to CEM Rian Lai Tom Mi chu District Project Coordinator SSME Suna Chia Asifon LADC Chung Chuan Tu Na hi Aher Anti Ningin Achu Ran Thokin Chelmer Anrak Shim Ton Lai Women Association Electric Veng ni Lairam Motherless Home Anchol
October ni akan longkai college vengi ai bunmi lairam mother le som so laiwamen association electric van branch ni amuna antrol I thilpe pek chamna kan ngei hi pina hin chan toi te nang pina kan ne na ka mother le som hak chen ha chu an na cha a thacham pek na kan nei phone chuan tu na le hak che ummi na ni hi chani an sun se ngai atu dir huna lairam mother le som a hin pa hak che paruk len nung hak chia panga andi lakin thei khatan liao lairam mother le som hi lairam jisu khrifa bu tangi zo khen mi sin bungtlang congress one block conference ange october ni akhan longka in itlak leimeng somria ti ummi bungtlang sauda congress one block conference nei asin hi chani ladc hi chief executive member pusi munnya chungni aman pi hi chana man pina ka hin ladc pusi munyan chungni chun bichim nak nein kanram nemi phunchai kan ron trina ka lungthin khatte in umthau sitya nipi afor fel na cm hi party pi le executive member chep khatni anzur khote village council association ni longkai district thong antrol Zoninga October nilia kan Longkai district thongju Paithar Arvan he Rulkwal Saika Saizo Kwa join village council nani district thong Longkai chu antrol hi chan antrol na ka hin chan toi te an mani chukho chun zanjia rol kho thongai te antim toi andum pina thongi ata ko na le an ma zo khen tu palek ko na ani lo mai ti bia kha lmg lamkal ni athe CBC USAG Vuizau Pei Baptist Church Indianapolis Umding Konga Reverend Dr. C. Dukam ni cha atha kum thong dile thenga July tha United States of America Indianapolis abunmi Chin Baptist Church chi vui umlai khitik cha khin Reverend Dr. C. Dukam ni Facebook a lairam ji sukri Baptist Krifa bu darembu abe sebia achial hi le ahin Reverend Dr. LH Lalpekru General Secretary Sarman Pakhat lai holin au pi kho dingin pudu kam ni hin arwa phone hi lenga Australia USA le Canada le lai mi ni kantel pin ha silo Indianapolis lai chin mi nau pathian thang thatna ko ni anhit lu te na lai te ati phone thong pang thar dong tar nak lai thong pang thar fiang fai de win National Blood Donors Day man asi pangrang ti mi chau pu vir zir sang hi MLADC ni atlang thang lairam media group zunga lai cha chon ter to na se thian him nak zar on se CBC USA chi Vuizau Pei Baptist Church Indianapolis umding konga Reverend Dr. C. Dukam ni cha atha khavial khatu zar chung thong pang thar kan van phuan kho mi chu se tua ramleng thong pang thar ngai nau se